Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakashipo tarik muntau bena yayong arajar kat kendai. Kaseng Meghalaya State Kickboxing Association kalapun kuburam yaki arngut kirang ilak kai kickboxing ki balawara nam yaki jela na ka jingjab jongki haki lempung yakop ki balalong hakani kari India bat cabari rukumjo hakani ke jelang ke balapelong hapo Hotel Assembly Shillong lapun kuburam yu samla hame shania suyam bat yu samla pencerai miki rabon daki laingut kiri pok mat ke jela bakun top yaka waini ki muktiar kantai ke jela ke Dr. Fenela Lingdo nonglan nang ta ka waipat na kinohikai jong ka skol ba Northeastern Hill University i Dr. Srimnath Dhar u Dr. Vikash Gupta bat lai don kat ru da u General Secretary jong ka sengsan partai United Democratic Party u ba Alan Tri Dhar la penya ya ka jelang the working president jong ka Meghalaya State Kickboxing Association u ba Lari P Warjri ringkat ka jinan lang u technical advisor jong ka ni hikaseng u ba Roni Rani bat ki kmi ki pa jong kino ilakai bat kino kersan jong ki hopefully he has to go to Turkey and Hussein has to report to America in Usamla hameshania suyam udai ubadang shuwan yakon hak lempung yakop kabalatep kum ka 4th Turkish Open International Kickboxing Tournament 2019 kabalalong hapo Antalya jongkari Turkey kabalalong nadu ka South Trek hadu ka New Trek mentau benayayong arhajar kat kendai hakaba kat saungot baro kilalaj ben mikmat ya ka India lengba ka kanhon wako India Kickboxing hakani kelempung kinohilaka na India kiladon arngot ki balajab ya katak maksiar sangot ki bajab ya katak rupa bat sangot pat ki bajab ya katak ma tama bat uwai ni kini ubajab ya katak ma tama udai usamla hameshania suyam ubana kasnong sangpung West Giant Hills District tournament ketika 4th International Kickboxing Open Tournament Championship kebala longapo Turkey Antalya nadu South New Trek ketika tournament ka bahab bapelong daga Turkish Federation Kickboxing kumjuru ko bala grant permission ng bayo itu na World Asian Kickboxing Organization International Federation belum utang ke federation ke organization na ka International Olympic Committee au hypothetical number te kini ke tournament ke ka ranking tournament ka bahab ka Kickboxing World Series bat kumjuru bahab ke kadang international tournament mong memang kickboxing gibun lagi tournament international tournament dari kini ke hab kelas tournament dan kelas B kelas C kini ke tournament bajab kini gelong ranking tournament bat kidon ki poin si behe bat ketanggalan ading ya ka ranking ni ngasih mentah ka minus 57 kg point fighting senior men bat kumjuru ha ka weight division kick light minus 57 senior men ta ngayo ya ka bronze medal ka minus 57 kg point fighting bahaka ka kick light pede ngarep quarter final kini ke tournament kelong ka very competitive nama ba kum itu ipi ba kickboxing mentah kali nation ka IOC te takadau ki ka competition compare ki snam belada mengalih ke world championship po Italy harus nama kacau compare world championship ke belum po Ireland Dublin ada kasan compare ya ka world championship belum apa Hungary Budapest harus nama kan you kini ka kalau kam advance you nama competition kalau too much high compare but kam tam ni kita ki player mo ka ki bahab European countries berarti western countries mar kita player mana ke RVWN ki don tournament but ki le international ki yo bani compete ki we player betul ka nang integrate ka nang improve ka performance ki takadau mengaruh nembagi ni tournament mengalih ngari experience barangala yo sibun kijing mentoy kunjur kijing harap jang kiwi athlete mga panjing harap ki kita ki world champion mga panjing harap ki nang ba chatting conversation ng social media WhatsApp Instagram Facebook dengan yo kita ki training session kita ki skills minta ki move kini training session kepalaman
kam penjana isu kita lagi lekai takadang menekan itu agak weight kategori jangan gidan kararot te ngayo banjile quarter final berkendu pada Osman napo Turki mengalaman film itu nata ngayo kendu biang ya way ranking player bukan hakmat bani napo Turki ngala dalam semifinal ke bangale long tahun yang result mar lembang ini small achievement lembang ini small ka nang ai mesin shoot bangan tristom hai gi benunangan kenang malah ban kermen banang di squad dan kun medal shoot gini international tournament bangale nambah gajing yo participate no baru kalau achieve big achievement ban thau kita ke memories mah gaji bojo na por hi pamla i kebor ini Shaman Lake ni Sepang Jerap niki pai bar nata ni kini ni baklai ben nak ben bisir dah hidup kalimat menta yang ni jinglet jonga apa Turki de Arab ke bahiyam ni support de bahiyam tengah kem yo Jerap ero de gordet andre de mara mencip senam ru boleh apa 9 World Cup Diamond apa Russia alamis tanah mula expect ban yo something dari concern authorities andre kata jing community kam sim le podolong kadang ka penduduk ngaban pois ta this time ani bade mas mi ke seto ngala tip ki BSM kila kloi ban respond mar ke ba ngadon ka jing thu ba ki kam tan mi pa be masam kiman para kim discourage ngaki encourage nga wala da kalong ga jinglok ke babun hindi habang ngadon kata i bangadon kata ka bensim ban pois kemat ni banjale ni wadon kata mesti mabah ki encourage kadang ngam sim di mesti mal ada nyo jingrap no hendai beli upai kita ki filantropis mo dari kinong nyerap di besisa wala nyo ni hendai upai kita ki nong nyerap binirap banga sim gitu ni sa weipat orang ilak kai kickboxing ubalapan ko buram hakani keju kasngi udai usamla pencerain miki rabon ubana kasnong sangpung hi hendrai ubadan bakatnat sipai Indian Army uni usamla pat udai ubala job ya katak maksiar hakalempong yakop ka bedang sudap longshan hapo akari ya ka balatem kom ka India National Kickboxing Federation Cup 2019 ka balalong nadu ka arpsau hadu ka arpapratrek ubnai leber mentau snam arajakat kendai ya ka balapelong da ka Amateur Sports Kickboxing Association Maharashtra Pune Swangaban Lestek dengan sem problem haban sem permission na army headquarter haban sem permission unit yang baru dan kita sem permission hadin setiap atiang ta dan la yo permission ngalas ngamen yo ban lestek tournament sa Pune dan hadin teng ngala yo ban praktis ante arrangement kila aiga sponsor baru kan kila pa inga setega termen Pune tengah liuk ban kuningan niga weight minus 67 hadin kata yuk tagalat ngasem pas mas sem kota final baru Tripura semi final baru Tamil Nadu final mat baru Kerala ulang biasa kayak terakhir ban job ya te haban sini ya le hap yang confident ya le na kadang te ayo ya jing job final kia kon ngala ham duna ban praktis entah dan kadang hap yang confident ya le dan kadang ngala job final entah jing trang jungan ta la selection aga open international championship Nepal dan Haujun la long Haujun Citerik up to 4 dan ngalak terang agak negatormen anda ngalah leba dan terang ya yuk medal entah ngakuak ban yuk medal dan ngakuak ban praktis ba dan entah ngasem problem mengenai tentang ngakuak ban simpan bing lagi army sport control board dan suapan distrik ngide army suapan di Bari haban simpan kita dah hab sem problem mengenai dan wat sem problem ni ngam em dok jinggermen dan haban praktis hab le bae dan hadin yo permission dan hab
yolat yang blasta